yashar qaumun min qaumin. Jangan kita saling menjelekkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, jamaah sekalian. Termasuk ngaji tunas maaf. Lamun harak rasa nikmat, demen, suka, kayun, culuk pelunggu sami ngaji nuntut ilmu, ia tandan pengajian pelunggu sami terterima si Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ma pendek jamaah bini. Alhamdulillah. Makanya yang kita diberikan oleh Allah adalah sinyal, tanda-tanda diterima amal ibadah kita. Arak dengan dek demen ngaji? Loe. Arak dengan dek demen ngaji? Loe. Lalu niki insyaallah ndarak ya. Nah, kembali kepada tarawih yang tadi jamaah sekalian. Tarawih niki artinya istirahat, bimakna santai, adeng-adeng, bahasa pemotong slow. Slow adeng-adeng, entar tarawih santai, arti tarawih jamaah sekalian. Merotes jamaah bini niki, arak sak ngebut nendah. Makin je lagi. Amal cekat atau amal fitrah atau amal sembahyang. Amal sembahyang nggih. Awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamati as-shalah. Amal ibadah pegawaian pelungguh tiang lek dunia niki sak paling pertama paling julu nak tahisab isi Allah erak lek akhirat yaitu masalah solat. Lamun solat wa ibadah sak lain lagu lamun kanti kari-ari kampi-ampi sida saek sembahyang jak sida saek no ibadah sak lain-lain. Nah, yang pun Nabi niki sendek man Isra Mi'raj terima perintah solat, teburak daden juluk tepersi ati. Karena sembahyang adalah gantok langan lek selapu ibadah, dait ati adalah gantok langan lek awak. Solah ati solah pegawaian puni unik manusia, lenge ati lenge kelampan puni unik manusia. Sama dengan solat. Solat manusia, solah ibadah sak lain, lagu lamun kari-ari solat manusia, kari-ari ibadah sak lain. Itulah kunci rahasia daripada solat dan hati. Solat dait hati. Niki jamaah. Nah, kembali ke tarawih yang tadi itu. Beda-beda jumlah rakaat nendek pinak menjadi masalah jamaah bini jamaah lagi. Ya kanggo doang. Solat rakaat sila, 23 rakaat juga sila. Bahkan ada mazhab yang tarawihnya 36 rakaat sila. Nah, cuma tiang tunas maaf lamun masalah tarawih niki lamuk bebekek tiang ndek tekanggo isi makmum tiang. Amun tiang jari julu. Ya kembe si kesaade. Nah, lamun imam membecat jak dolin. Aluwe noh dengan tarawih. Yang pun narak jamaah sak demen ojok masjid nedo kon berjulu sai jari imam. Tentu. Mun kanti lingsir imam muade ngentan bebeke ja tulak nu. Mun kanti jelab becat imam ja nah nieu ni. Angka ieu bahas makin niki nggih.
Antara sabar nih kita. Hati-hati jama bini jama laki ndak sa ibadah mulai mau pahala juluat mau dosa. Allah bermanik warattilil Qur'ana tartila. Lamun pada baca Quran, apik-apik kena solah-solah entan pada baca Quran dengan cara tartil ditafsir oleh ulama ai bitajwidin dengan cara bertajwid. Keruan makhraj huruf mbe tipis mbe tebal mbe mat jaiz mbe mat wajib dan lain sebagainya nisi jelapan bebekek terawih enggak anton pedas doli astagfirullahalazim. Hai giran jadi imam teh, hai giran bebekek terawih teh, darat bani ngaku. Sila adeng-adeng. Tumak ninahnya ada. Napi kena tumak ninah jamaah senamian. Sukunun ba'da harakatin. Berhenti setelah bergerak. Adek temau endot juluk seberak seukuran membaca subhana rabbiyal azimi lamut sujud lamut ruku subhana rabbiyal a'la lamut sujud. Ni ndek man tutuk subhana rabbiyal azimi wa sami Allahu liman hamidah. Ndek teman baca rabbana lakal hamdu wah entak astagfirullahaladzim. Lagu ndek narak hamenute je nggih. Ndek narak sama nute. Ndek narak ndek. Ndek narak ndek. Ndak sak nagih herak le akhirat jamaah. Nas maaf. Ndak sak nagih herak le akhirat le harapan Allah ya Allah kan jak tetap kaji tarawih le bawon dunia. Angkaan kosong. Ini ndek kosong manik Allah nuk kajela pemterawih ndek narak ruku tumak ni ndek narak tumak ninah ndek narak terprotes. Saya jak irak menuntan becat-becat terawih nin ketuaan manusia niki imam kia Allah. Saya imam poh biye mai. Teboya imam niki kita. Tentu kamu jadi imam meran ya Allah. Tentu becat entam bekek makmum terawih nggih ya Allah. Angka becat makmum milih becat ya Allah ni. Ya? Sapin. Makmum salahan imam sak becat tekuih tempoh teboya imam apunin imam. Tahun dek becat ya Allah ni. Anu makmum ya kemelik ya request makmum. Mau tadeng jak bilin itu ni. Nandang sagombas catatan amal ibadah kita le harapan Allah le jelok ya kiamat. Makanya hati-hati jamaah sekalian. Hati-hati. Aluh-aluh adeng-adeng sila. Sak kembe? Sak ngebut. Oh. Sak ketaon ketiang ya sepeda motor sak ngebut nggih. Mobil sak ngebut. Intinya begini tunas maaf memang nggih. Intinya lamun dek narak tumak ninah. Dait kedua lamun ndek tartil bacaanan maka ibadahnya itu sia-sia. Arak dagang sia teh? Sia-sia. Sia-sia. Lamun ndek arak tumak ninah kancen ndek baca Quran secara tartil. Hati-hati jamaah sekalian. Yang putiang tunas maaf. Dek tahu jari imam bebekek terawih tia. Tebilin kisi makmum.
Saya nggak aluh hentak. Karena tarawih ini artinya adalah santai, slow, istirahat artiin tarawih. Lagu sila timak njak becat lamun tu tumak ninah lamun tartil bacaan jak ya no what. Tapi bahasa niki no what. Ndek gembe-gembe. Nggih. Kembali tunas maaf. Makin niki tanggal 10 langan lek bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sayan luwek mut puasa sayan meningkat amal ibadah kita kepada Allah. Nenden bantan sawah-wah liwat. Malam pertama, kedua sampai seminggu je penuh masjid. Sak toak, sak bajang, sak teruna, dedara, bebalu ndek kanggo ketinggalan. Demen seminggu Ramadan, elek malam pertama sampai pitu malam seminggu jak tetap ramai masjid. Ndak sak sayan luwek mut puasa mut sayan mundur. Semangat kita untuk beribadah, semangatnya mundur, sapnya semakin maju. Nah nendek sampai terjadi marah niki jamaah senamian. Mudah-mudahan sayan luwek mut puasa, sayan giat tekun rajin jalanang ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebagai rasa syukur pelungguh tiang li entas sak tepadait si Allah Ta'ala kanca bulan suci Ramadan. Siapa tahu jamaah bini jamaah laki ndet mau bedait kanca Ramadan tahun sak muri. Sila. Karena yang namanya ajal, umur, mati niki hanya Allah wika. Mujuh entek Ramadan makin niki adalah Ramadan terakhir bisa kita bertemu. Sangka iya manik Nabi. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Lek papah masalah pegawaian akhirat, lek masalah ibadah ja adik tanganan diri tak mati lemak kelemak manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nendek gamak seda eda jangan disia-siakan bulan Ramadan sak mangkin niki jama bini jama laki. Mudah-mudahan adik sak sayan luwek mut puasa sayan rame masjid niki. Ndak baik sayan mundur semangat jamaah untuk mengerjakan ibadah. Yang pun Nabi bermanik, nggih, mau jam 11 niki. Nabi bermanik le dalam hadis, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Apik-apik jamaah bini jamaah lagi. Ia mau pada ngaji. Ara 4 kelompok manusia, ara 4 kelompok manusia sak tantih isi surga manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 golongan manusia sak terinduan isi surga, sak temeletan isi surga. Subhanallah. Jamaah bini nunasan, melet datang surga jamaah bini. Lamun manusia melet tama surga itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Pelungguh tiang niki melet tama surga itu sudah biasa. Lagu lamun kanti surga melet tetamai nisi manusia ini yang luar biasa. Ndek napa luar binasa aja. Luar biasa. Berarti ya luar biasa manusia niki ampun jangka tantih temelet terinduan isi surga. Mbiya manik Nabi arah 4. Nah suhan tajin makin niki mudah-mudahan pelunggom tiang niki termasuk ke dalam golongan sak 4 niki orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya Rabbal Alamin. Mana yang 4? Yang pertama adalah talil Quran manik Nabi. Nabi talil Quran, yaitu yang pertama adalah manusia sak demen girang culuk hobi membaca Al-Quran. Subhanallah. Niki.
Nabi mengatakan talil Quran, orang-orang yang suka, rajin, girang membaca Quran. Cuma tolong hadis ini nendek terlalu sederhana tanti yang ngiring pahami jamaah sekalian. Membaca Al-Quran itu baik, tapi alangkah lebih baik membaca Quran itu adik sajangke bau pahami yang kita baca itu. Adik terpaham isi kandungan Al-Quran. Dan yang terbaik adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang pok tiang matur baru, nendek terlalu sederhana antan tiang iring pahami konteks hadis sak baru niki, yaitu talil Quran, membaca Quran. Quran jangan hanya sekedar dibaca, tolong dipahami endah dan tolong kita amalkan. Sila. Marak sekali manik Nabi. Beliau itu Nabi niki, Nabi Muhammad niki terjuluk adalah Quran yang berjalan. Ya bahasan Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah mencerminkan Al-Quranul Karim. Sehingga wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi jak jua baos bahasa manik Nabi niki ndek nawah terdorong isi nafsu. Tetapi Nabi jak jua manik Nabi niki selalu berdasarkan wahyu, yaitu Al-Quranul. Yang pun tunas maaf jamaah sekalian, lamun Nabi ngeraos idap sahabat sak terima baos Nabi. Lamun Nabi berbahasa, sejuk idap hati perasaan para sahabat mendengarkan ucapan Nabi. Kenapa? Karena ucapan Nabi itu selalu berdasarkan Al-Quran. Sangka saya muni ngeraos berbahasa berdasarkan Al-Quran, mencerminkan Al-Quran, maka pasti orang akan sejuk hati mendengarkan orang yang ngomong itu. Lagu luwe anti tejak ngeraos terdorong isi nafsu. Murak tesili, murak tengomeh, murak temenggah, selaput si saut sinat. Jembung piring bih melayang. Demen wah belah jembung piring saya rugi. Saya rugi. Side. Nah ini yang pertama jamaah sekalian. Tunas maaf. Sak tantih isi surga manik Nabi adalah manusia sak girang baca Quran. Baca, pahami Quran dan amalkan isi kandungan Al-Quran. Kan iya ini tak tersoal lemak lamat mati itu dalam kubur jamaah bini jamaah laki. Salah satunya adalah wama imamuka. Dapa yo ni dengan betalkin? Wah da pirangin dengan betalkin? Arak wah terbacaan talkin deh? Onde man. Salah satu pertanyaannya adalah wama imamuka. Apakah yang menjadi panutanmu? Apakah yang menjadi ikutanmu? Mudah-mudahan sabbatakallahu bil qaulis sabit. Paseh lancar berjawab Al-Quranu imami. Lagu ndek tak tahu berjawab kena Al-Quranu imami lamun tendek tetu-tetu pinak Quran jari imam mangkin lek bawon dunia niki. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, manusia sak tantih temeletan terinduan isi surga manik Nabi adalah wahafizil lisan. Manusia sak tahu jaga lisan, tahu jaga pelihara puni-uni, tahu jaga pelihara raos. Subhanallah.
Tunas maaf. Lebih-lebih lek dalam bulan suci Ramadan niki jama bini jama laki. Nendek tesak lapah dit melet nginem doang mau terpuasa lagu pahalanya tidak ada. Akibat dari apa? Akibat ndak tahu jaga lisan. Ndak tahu jaga puni-uni. Sangka marah entat sak jaga di langan mangan ngenem atau napi jak juak sabau nyembah talang puasa pelung hodatian iki adik ni ye gama entat jaga raos puni-uni. Napi langan tak jaga raos niki jama bini jama laki pertama ghibah. Napi ghibah. Napi kenan ghibah jama senamian membicarakan kejelekan orang lain. Raos bicara kelengean batur yaran ghibah. Kanggo tak pendek? Dek tekan. Dagu arak batur berdalil makin niki atimat jak raos nanuk tetun masih jua uni. Angka isi sak tetu ya mun teparanaran ghibah. Membicarakan kejelekan orang itu namanya ghibah. Tetun menuntan lagu raos doke iaran ghibah. Lamun dek tetu iaran fitnah. Umparan kendek tahu sili. Sili sak kena lagu nggih mudah-mudahan nggih. Lamun dek tetu entah terawasan batur iaran fitnah. Yang ketiga namimah. Napi kena namimah. Peletok pelatek raos ia kena namimah. Raos sak tu jauh ente ojo kete, raos sak te jauh ente ojo ketu. Mun sak raos solahan peletok pelatek arak jua ni raos lengi. Angkat timah saya girang menuntan. Dah arak bani. Jarin tukang kompor. Napi bahasa makin kanda dewan provokator. Provokator. Sakmula dengan dek nak sili payun sili isi nia sak peletok pelatek raos. Sakmula dengan dek nak gedek payun gedek isi nia peletok pelatek raos. Napi aran niki namimah. Ghibah, fitnah, namimah, pegawean elak. Pegawean? Nah, saya tahu jaga diri langan sak telu niki. Ghibah, fitnah, namimah, iya wah manusia sak temeletan isi surga manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Etaji diri sekedik nggih. Tunas maaf. Ticat penelek si Allah Taala, tican temata si Allah Taala pira? Pira? Darat pani berjawab penin teh. Dua. Marak bahasa pemotong tolang mata teniki tican terdua si Allah Taala. Kentok pira tican ti si nenek? Elak pira? Seke. Nah, tican terpenelek penggita mata si Allah Ta'ala dua. Pedas-pedas gama entan telek. Tican terpendengah kentok dua. Pedas-pedas entan dengahan. Tican telak sekik ampuk punianan. Pedas-pedas julu isi telek gitaan. Pedas-pedas julu isi dengahan ampuk punianan. Kebanyakan pelungguh tiang niki ndek man pedas sisi tegita, ndek man pedas sisi terdengahan. Wah macam munitmu. Ngaku apa ndek? Ngaku apa ndek? Lah bakat kidap ni si pengajian setia. Lamut bakat si pengajian alhamdulillah. Lamut bakat si pengajian syukur alhamdulillah. Ada yang sarak jalan kepada robah diri. Niaran jamaah bakat si pengajian lah bakat kisi pengajian senung kah ke ngaji nani jaunin.
syukur tebakat si pengajian. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Saya kudin beriman kepada Allah, beriman li entan saya datang jelo kiamat. Falyaqul khairan, lamun pada ngeraos raosan sak solah. Lamun pada muni puniang uni sak solah. Aw liyasmut, lamun dek narak solah raos raosan araam pada teduk manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sukutu salamatun. Diam itu adalah tanda orang selamat. Muya mau ngaji jama bini nggih apa mau ngaji nak teduk lamut teduk senuk ia tanda selamat tu ni sangkat nane je teduk doang aku basun jama bini. Tak ketua ni si semamun teduk, tak ketua ni si anak bijen teduk. Anggap jak teduk lalu, ia mau ngaji ni. Ia pada dait basyasyatul wajhi sadaqah. Manis muka itu adalah sedekah, ramah itu adalah sedekah, senyum adalah sedekah. Muya mau ngaji jama bini kemos doang nani jak Semarang Ganjon Pedait kemos. Pengojek liwat kemos. Dam truk liwat kemos. Keliwatan. Ini yang kedua. Jama bini jama lagi tunas maaf. Lamun pelunggu sami suke kayun temeletan isi surga, tantos antih isi surga. Yang pertama girang-girang pada baca Quran. Pahami isi Al-Quran dan amalkan isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, jaga lisan, jaga puni-unik. Elek sak telu baru niki, yaitu gibah, fitnah, dan namimah. Yang ketiga, manusia sak tantih tanto sisi surga temeletang isi surga manik Nabi adalah wa mut'imil ji'an. Manusia sak girang bersedekah berebing makanan ojok dengan salapah. Tunas maaf. Orang yang suka memberikan orang makan kepada fakir, kepada miskin, kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, iya ampun pelungkom tiang niki, mudah-mudahan saya entan le dasar lekong niki. Araan berbuka bersama niki le masjid. Astaga. Mun bau jak niki Pak Kades digalakkan niki teh. Ya kare-karing sejam misalnya berbuka puasa jamaah lumbar masjid baca Yasin ke juluk berjamaah zikir doa. Sementara saya datang berbuka muke masjid niki adik tarik pada menaik. Apa bahasa ti menaik? Anggih besatu. Musa mai petaek. Memberikan orang makan, memberikan makan orang yang lapar, bersedekah makanan dengan sak lapah niki, ia carentan pelunggu sami, berarti pelunggu sami niki wah tantos isi surga. Subhanallah. Sangka jamaah bini lamun meriap bulan Ramadan niki luwean tan meriap. Andem kalak manuk luwean tan perai. Demen masak mu bersedekah ojok jiran, ojok tetangga. Andem pinak polak misal luwean pinak polak adem mau kadun bersedekah endah. Digoyon hak menulalu. Pindang goreng nambun doang. Mereos goyon nak tanjak-tanjak. Isi wayan kepelit. Gerupuk kandon den bani anget laun kerengahan emet ente entan. Astagfirullah. Nah ini yang ketiga. Manusia sagirang bersedekah makanan kepada orang yang lapar. Nah puasa niki kan lapar, tak alangkah baiknya diadakan acara buka bersama di masjid niki.
Yang keempat, yang terakhir, orang yang dirindukan temeletani isi surga manik Nabi adalah as-saimina fi Ramadan. Manusia sak jalanang puasa lek dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Subhanallah. Wah, tendak tanti si surga jama bini jama lagi. Niki ndek nunin tiang. Lagu Nabi bermanik. Nabi bermanik. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disampaikan oleh Nabi itu benar adanya. Dia cara berhubung Nabi. Sangka apa jak juga manik Nabi wajib beriman, wajib tersadu, wajib terpercaya jamas Nabi. Nah makanya pelunggum tiang niki sedang menjalankan ibadah puasa, perbanyak sedekah, jaga lisan, dan perbanyak bacaan Al-Quran, dijamin oleh Nabi tantos misi surga. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Sila. Lagu ada lengkap seempat niki. Ada sak pedas jama bini jama laki. Perbanyak bacaan Quran, jaga lisan, jaga raos, jaga puni-uni, girang-girang bersedekah. Yang keempat, ikhlas menjalankan ibadah puasa Ramadan. Maka itulah al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Disiapkan oleh sorga, dan sorga itu sangat rindu kepada kita semua. Alhamdulillah. Demikian pengajian sabahun tiang sampean. Mudah-mudahan arak guna, arak kena, arak manfaatan. Dan yang paling penting sekali lagi, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira a'malina birahmatika ya arhamar rahimin. Sila tiang ngiring bareng-bareng. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.